Mwaramutse neza bakunzi b'Isumo TV aho ngaho uri, nizere ko umeze neza we n'abawe bose. Niba utameze neza senga Imana ikugire neza aho ngaho uri muri ibibazo bitandukanye, aho uri mu bitaro, aho uri mu kazi katakoroheye, aho uri mu bindi bibazo byinshi by'isi bigiye bitandukanye. Imana ikomeze igufashe kandi iguhe kwishima, iguhe ibyishimo bituruka kuri yo, kandi ikomeze ibane nawe. Namakuru mashya no ku Isumo TV nakagaruka cyane amakuru ajyanye n'imyidagaduro, amakuru y'ubukungu, imikino ndetse n'amasomo yigisha ibintu bigiye bitandukanye byahindura ubuzima bwa buri muntu ukurikirana Isumo TV muri rusange. Muri gitondo rero amakuru dufite ni amakuru ajyanye n'umupira w'amaguru. Aya makuru akaba ari amakuru asohoka muri ekipe, imwe muri ekipe zikomeye hano mu Rwanda. Aya nayo ni amwe mu makuru agezweho kandi ashobora kugirira akamaro umuntu wese uri buyumve. Kanda subscribe, ukande share, like, uduhe na comment, utubwire uko ibiganiro byacu ugenda ubibona, ndetse utwandikire muri comment ushyireho amazina yawe kugira ngo tujye tugusuhuza mu bakunzi bacu bakurikirana Isumo TV umunsi ku wundi. Aya makuru rero ni amakuru ari muri ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport biravugwa ko ifite abakinnyi igiye kongerera amasezerano w'abakinnyi basaga 7 mu bakinnyi basanzwe bari muri ekipe ya Rayon Sport. Abo bakinnyi ni abahe? Reka tubikurikire. Mu makuru dukesha urubuga rw'isimbi.rw cyangwa se isimbi.rw, ni urubuga rwatangiye inkuru yarwo rugira ruti Rayon Sport yamaze gufata gahunda y'umwaka utaha w'imikino. Yemeje ko mu bakinnyi bayo bari ku mpera z'amasezerano izongereramo 7, ni mu gihe izagura abakinnyi bagera ku 10. Ni muri iyi nkuru isimbi garuka ku bakinnyi b'amazina 7 akomeye bari muri Rayon Sport bashobora kongerwa amasezerano. Ku ikubitiro umunyezamu Kwizera Olivier ni umwe mu bakinnyi bagomba kongerwa amasezerano hano muri iyi ekipe ya Gikundiro cyangwa se Rayon Sport. Iyi nkuru yakomeje igira iti uyu mwaka w'imikino ntabwo yatangiye neza kuko atabonye umwanya uhagije wo gukina, ariko akayarahawe umwanya ndetse afasha iyi kipe ikaba igomba kumwongerera amasezerano. Biravuga ko kandi Hakizimana Adolphe ashobora kwerekeza mu ikipe ya APR FC. Uyu mukinnyi rero Kwizera Olivier, reka tubibutse ko ari we umaze iminsi afata imikino ya Rayon Sport, aho yafashe match 4 zikurikira, kandi izo match zose usibye match yanganyijemo izindi match zose Rayon Sport yagiye iyikuraho amanota 3. Uyu mukinnyi reka tubibukeze ko ari nawe muzamu wa mbere muri ekipe nationale yacu y'u Rwanda, aho ari we mukinnyi wenyine ubasha gukora save abantu benshi batakora. Ni umukinnyi rero w'umuhanga kandi ushoboye izamu, dore ko ari we mukinnyi w'umuzamu wo mu Rwanda ukina na confidence. Akenshi abenshi bakunze kugira ikibazo, ariko confidence yiwe iri mu bintu bimwe bituma defense ikina neza, kubera ko ntago ari wa mukinnyi ufata baro ngo ashake kugitera imbere, atera umupira ahantu yarebye hari umuntu, vango we afata baro akabasha kuyipasa muri position abona ikwiriye kandi itatuma ekipe adversaire afata umupira. Ngo ekipe adversaire yo abadashaka ko ikora ku mupira, niyo mpamvu afata baro akayipasa umukinnyi we atajya atera igipira imbere cyangwa se ngo akirenze. Ibi ngibi rero ni bimwe abantu benshi bakunda kuvuga bati ese ntibyashyira ekipe kuri pressure bigatuma ekipe bayataka, ariko kuri we ugereranyije n'ubazamu bagezweho bari kuri isi, Barison Beka, ba Moraes n'abandi bazamu bagiye batandukanye, nta muzamu gifata igipira ngo agitere imbere ahantu hatari umukinnyi wa ekipe akinira.
uyu yari umwe mu bakinnyi. Undi mukinnyi uri mu bavugwa ko ashobora kuzongera amasezerano muri equipe ya Rayon Sport ni umukinnyi witwa Iranzi Jean Claude rero nawe ni umwe mu bakinnyi. Iyi nkuru yakomeje igira iti Iranzi Jean Claude nawe wagarutse muri Rayon Sport mu kwakira mu mwaka wa 2021 nyuma yo kwirukanwa na Falco FC. Ni umwe mu bakinnyi bagerageje imbaraga cyangwa se bagaragaje imbaraga no gufasha Rayon Sport muri uyu mwaka w'imikino. Nawe ni umwe mu bakinnyi rero Rayon Sport yifuza kongerera amasezerano. Iranzi Jean Claude muramuzi, nawe ni umukinnyi utakibura mu kibuga cya equipe ya Rayon Sport, dore ko ari umukinnyi utanga passe nyinshi kandi usigaye ukinishwa nk'umukinnyi wataka ariko anadefanda. Mwango abari nk'umu defenseur ariko wataka. Yego we abari kina nk'umu defenseur ariko yataka adistribuwa imipira muri attaque ye equipe ya Rayon Sport. Undi mukinnyi wagiye anugwanugwa ku mwanya wa gatatu naye ni umukinnyi nyuma yo gusinya Rayon Sport yarayivuyemo. Ni umukinnyi witwa Nizigimana Karim Mackenzie. Nizigimana Karim Mackenzie ni umukinnyi wakinnye mu myaka yashize muri Rayon Sport, aho guhera muri za 2002 yakinaga muri equipe ya Rayon Sport. Ngo abenshi mu rubyiruko bamenye Rayon Sport ibamo uwo mukinnyi Nzigimana Karim bakunze kwita Mackenzie. Mackenzie rero naye ni umukinnyi ushobora gusinya Rayon Sport, dore ko iyi nkuru nayo yakomeje igira iti nyuma yo gusinyira Rayon Sport umwaka umwe ku 500,000 by'umushahara, Nzigimana Karim Mackenzie yagaragaje gukora cyane ndetse yerekana ko barumunabe hari byinshi bagifite byo kumwigiraho. Ntabwo Rayon Sport yakora ikosa ryo kumurekura, izamwongerera amasezerano. Uyu nawe ni umukinnyi wagiye ugaragaza ubuhanga bwe bugiye butandukanye ku mikino igiye itandukanye, dore ko ari umwe mu nkingi za mwamba mu bakinnyi bakinira Rayon Sport ku mwanya w'inyuma, ariko akaba ari umukinnyi ukina atanga imipira ku bataka. Mwango we n'umukinnyi bita Iranzi Jean Claude n'abakinnyi baba bakinira inyuma mu mpande, ariko bose bakagaragaza ko ari abakinnyi batanga imipira ku bataka cyangwa se banakora monte. Mwango baba ari aba attacking defenders cyangwa se ari abakinnyi bakina kuri gatatu no kuri kabiri ariko bakina basatira. Undi mukinnyi rero unuganuga muri equipe ya Rayon Sport ni umukinnyi bita Nigena Clement n'umwe mu bakinnyi bamyugariro bo mutima w'ubwugarizi bigaragaza neza kugeza ubu muri shampiyona y'u Rwanda. Biravuga ko APR FC imwifuza ndetse ibiganiro bisa n'ibyarangiye, ariko amakuru avuga ko Rayon Sport umukinnyi igomba kongera amasezerano. Nawe uyu mukinnyi witwa Nigena Clement agomba kongererwa amasezerano, nawe akajya mu bandi bongerewe amasezerano. Undi mukinnyi rero uvugwa ko agomba kongerwa amasezerano muri Rayon Sport ni umukinnyi witwa Muhire Keve rero nawe ni umwe mu bakinnyi bagomba kongererwa amasezerano. Umukinnyi ukina mu kibuga hagati ariko asatira akaba kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport Muhire Keve ni undi mukinnyi nawe uri ku mpera z'amasezerano kuko yari yasinye umwaka umwe. Nawe ari ku rutonde rw'abakinnyi Rayon Sport yifuza kongera amasezerano, ariko nawe akaba afite gahunda yo gukina hanze y'u Rwanda, aho avuga ko hari amakipe amwifuza. Umukinnyi Muhire Keve muzi muri equipe ya Rayon Sport imyaka myinshi ishize, ntabwo ari umukinnyi w'ikinira rimwe cyangwa se kabiri, ntabwo ari umukinnyi w'ikinira umwaka umwe cyangwa se imyaka ibiri, ni umukinnyi wimazemo imyaka irenga 7. Akaba rero nawe ari umwe mu bakinnyi Rayon Sport ishobora kuzifashisha mu mwaka utaha aramutse adasohotse igihugu cyacu cy'u Rwanda. Undi mukinnyi rero ni umukinnyi wita Mael Dinjeke ni umukinnyi benshi batagiye bavugaho rumwe mu ntangiriro za shampiyona, ariko kuri ubu ngubu ni umwe mu nkingi za mwamba equipe ya Rayon Sport ifite mu busatirizi bwayo, dore ko iyo atatsinze igitego aba yatanze assist mu mikino isaga 4 ishize, hafi 5 buri gitego cyatsinzwe aba yakigizemo uruhare. Ni kuvuga ko ari umukinnyi nawe w'ingenzi muri equipe ya Rayon Sport iyo yafatanyije n'umukinnyi bitwa Onana Willy
Esombi ndetse n'umukinnyi witwa Musa Esenu. Baba bafite atake nziza iryana kandi ishobora gukora itandukaniro isaha ku yindi. Uyu mukinnyi rero Mael Dinjeke ari kugenda avuga ko uyu rutayizamu uri ku musoza amasezerano muri iyi kipe ubuyobozi bwashimye umusaruro we, ndetse amakuru avuga ko ibiganiro bigeze kure kuri ekipe ya Rayon Sport ndetse n'uyu musore Mael Dinjeke. Undi mukinnyi rero nawe uri ku mpera z'amasezerano ye muri iyi ekipe ya Rayon Sport ni umukinnyi witwa Ishimwe Keve. Ishimwe Keve rero nawe ni umwe mu bakinnyi ba ekipe ya Rayon Sport gusoza amasezerano, dore ko iyi nkuru isimbi yakoze yavuze ko ashobora kongerwa amasezerano wasinyiye ubuntu muri Gashyantare mwaka wa 2022. Uyu nawe yishimiwe n'umutoza George Pianzio, bityo ko nawe ari mu bakinnyi Rayon Sport itekereza kongera amasezerano. Uyu mukinnyi muramuzi mu ma ekipe atandukanye hano mu Rwanda. Abo rero bari bamwe mu bakinnyi ekipe ya Rayon Sport igomba kongerera amasezerano muri uyu mwaka w'imikino ugiye gutangira, dore ko uyu nguyu nawo ugiye gusozwa. Ekipe ya Rayon Sport igifite amahirwe yo kuba yatwara igikombe cy'amahoro mu gihe yaba ikuyemo muri kimwe cya kabiri ekipe mukeba ya APR FC. Ni umukino zifitanye w'igikombe cy'amahoro. Ekipe ya Rayon Sport rero reka tubibutse ko ari ekipe imaze iminsi mu mwuka umeze neza cyane, dore ko iheruka no gukora Assemblée Générale ya komite ya Rayon Sport ndetse n'abakunzi bayo aribo baba bahagarariwe n'abafani club cyangwa se n'amakuru b'amafani club. Rero muri ekipe ya Rayon Sport amakuru yari ayo ngayo, andi aragenda agaragara kuri izi mbuga tugenda tunyuraho zigiye zitandukanye. Ndagenda nyabasangiza isaha ku yindi amakuru meza ashyizweho ku gihe ndetse amakuru yizewe nta handi wayakura usibye kuri Isumo TV. Kanda subscribe ndetse nimutarayikanda injira mu muryango w'abakunzi bakunze ahantu hari amakuru ntagereranywa. Amakuru agezweho ni kuri Isumo TV. Ifatanye natwe rero mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho, ndetse n'amakuru atandukanye agenda akugeraho. Amahoro y'Imana rero akomeze abane nawe n'umuryango wawe. Amahoro y'Imana akomeze abe ku gihugu cyacu n'isi muri rusange.